alifanya nini? Wakati Seti alipoona, akakuja Seti, anakamata kikwembe, anakuja anamfinika Noa. Wakati unajua kufinika utupu wa mwenzako, sababu leo katika dunia unaposikia ubaya wa mwenzako, unapoona mwenzako anapopungukiwa, unapenda kuprofite kwa udhaifu wake kusudi kumuonesha mbele ya watu ya kwamba hastahili. Na kama hujajua kufinika utupu, aibu ya mwenzako, ujue ya kwamba Noa anakunywa pombe. Wakati Noa anakunywa pombe, analewa, analala kadiri tuliona. Lakini Shamu anakuya, anaona utupu wa baba, anakuja anauona, anasema baba analewa, kaka muje muone. Lakini wakubwa wanaenda wanamuona baba, hawakuangalia, wanafinika utupu. Biblia inasema Noa akalamuka. Noa alikuwa mrefu, alikuwa mwenye kulala, lakini alikuwa anaona. Sababu ni gani? Anakuja kisha kumfinika. Noa analamuka, Noa anaangalia, anajua ya kwamba we Shamu uliniona utupu na ukaenda kwenda kunikritike, kuita wandugu wako wanione. Ebu kanisa, tujue kufinikiana utupu, tujue kufinikiana aibu. Kwa nini wakati mwenzako anakosa, wewe unaenda kumtangaza? Ujue ya kwamba wakati uko unatangaza bubaya wa mwingine, na wewe wako watakutangaza. Noa eko na lala, lakini macho iko naona. Macho ya Mungu inaonaka. Banduku, jua kufinika utupu wa mwenzako. Anapofanya kibaya, ujue kumfinikia. Sikia, usipojua kufinika utupu wa aibu ya mwenzako, ujue ya kwamba utapata laana. Sababu ni gani? Analamuka Noa, baada ya mulani Shamu analani Kanana. Sababu gani? Haikupesha mulani Shamu, sababu Shamu alibarikiwa na Mungu. Ukisoma kitabu ya Mwanzo 9, Biblia inasema Mungu alibariki Noa na watoto wake. Haingewezekana Noa abadilishe amulani Shamu akamulani Kanana. Uko napata ingine laana, sababu haujue kulinda siri ya watu. Unapoona siri ya mtu, bali umfinikie, umuache yeye na Mungu wake, lakini inakuwa ni kwako. Na sababu ya hiyo, tujue kulindiana siri. Mama, jua kulinda siri ya mume wako. Mume, jua kulinda siri ya mke wako. Watu wa dunia, tunapokuwa sisi kama vile raia, tujue kulinda siri ya wakuu viongozi. Lakini si leo. Utakuta leo mtu yuko anatukana rais wa nchi, utazania kama tatu mtumwa wako utamtukana vile. Unatoa utupu wa baba. Ujue ya kwamba baba anaweza kuwa mkosa, lakini iko na neno akasema, na linakubamba na linakutesa. Angalishi pale tu aliitwa baba yako, iko na kitu kimoja kusema. Sasa Shamu anasahabu, anajipitia kifua juu, anasema baba anaisha kulewa, tamheshimu kwa nini? Ni kweli anaweza kuwa mlevi, lakini iko na neno moja kusema, na akasema inakukamata. Angalisho kanisa,